Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Kata masa penek lariti ke Pak Arsni ke bejulong sisian hak jisnem jong ke hima khat arlengdo kalasaki ya ke jingmi syahmat jong ki pait ba kini ki hima apura hak jing peninam ya ka lariti pai jong ki pait ba ka them ribhoi ya la ka riti ke dustur ya gane ke tamasa pala penlong Division of Sports Arts and Culture jong ka hima khat arlengdo haribhoi hamadan paham sem lai don lang rung birang ba ka sarkar jilla uba preston tensong kumu kongsan ubala kular ban skor jong ka sarkar jilla ya ke jing dawa badai ban aishut ka syat sajer ka bajulong sisian sisnem uba preston tensong haba keren kumu kongsan ha ka sengi pun kut no ya gane ka tamasa penek lariti ula ong ba ka sarkar MDA ka jushim kiabha ban penslur ha ka ba penek pensa ya lagi riti gi dustur jong ki jaj ban reu ka jilla Meghalaya khnang ban kring ya ki nong jungak kai perthai Kalau midonia kiriti dustur ki badang paka ki banela bat ki lubiang bat kira ki jule ha ki lumsong di ki de halor kane kanong rem ba ka et ka hima ka jungi kadang ke sokia bat ka sengnya kane ke confederation ha ka ba ikun ki haja jungi ki naknian bat ki nyo e gabor kanang ban kunmi ya ki kun ki hajar ki don ka jing kli ban peni sikui bangi nang don ki konrai ha ka jing ka jungi sar habide bakane ka por ka klimat ka munta ka sajer kade gowe ka kerteng hapo gadong di boy boro kade kum ka dim plate bandrat ke ban penne unsa e ka ti dustur ya ka bangi khat ka sajer kalau ke ka bakodo ini kum kinang song joga ni kathan ni sim kia haladi ban penne e ka kariti ka dustur ka bangi ong du ka identity ka jongi namar bun sin ni be thong ya karong khong jong ni patai ban ni bot kaneng ya kiriti dustur jong kibriu ndai habang ilek pat kibi pareng kiri sabar suno bangi don like nari la jong ni sem ba kibriu bun sin ki itu hala dangi phong ya karyam la jong la dangi penbelen ya kabam la jong ya baktin la jong ki snoburam si ka de habayo kum kendo kum kita ki aka namar ba katuhi kalong ke itu ya mimo tegane ke program ke ban penken mau khamtam ni kini ki generation ki babenta ban penken mau ban penne ban pensa ya gane ke rti ke dustur yang rim yang san ke jongi tegane ke bakrau dengan nagalem jongaro ku munong mikmat padha ke jog poro ku mukul khasi khara jongi na kenju kan pham ya baro khamtam ni ki samla ki khna berangko bun ke por shkhmat namar ba ke dustur ke rti lani kanu ke kamro ke bayadai bakalawai ke purna ke syam hangi ke samla kani jadi babaan la pelong ni gane pede la deti bamanget bakinaniya islam nangi syakmat baka jundon bilkat mangi gisangut kinong ni kan ni thadi hoy bapila berpinwan sungi bapi kanu ke jinge mangila be don bilkat mangila be nyepet in island fi ko man kadia nama ngasu to ya ladiru you don't come ya katin raja na din tska kani ga de identity jonga jongki nimla al pujana ni islahat sa hakde step aku play par fight ki don kita di badan ti dan penyaji ke program ke kongsan pada kalian jonga na don ke 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 pi fiashan ke jinkhang jonga kapli bai ke wan ba su ko ke di bangkan ti ndai tangga melirung tingma bar pa gidran ni ide ni dan bitala imat kabar don kam tam hari boy district yamta kabangi yakin pada menai pai meladat ai ke jinkren batai ya ke jingmut jong ke program nadu din bangsa bakata kalau kasyaf saja Pangan kakreben hemba puak ribuai berakawai. Kabang ini mentan ya karukom ya syat na kidong ki baper. Hapo jong kahima kan arlo. Kidon la ka jong ka riti ka dustur.
karu kompeti bat aladangi lumlang ya kene brokoi natrai apori boy district narang ong EGC natrai kata ka bagi ong kasyat saja kade ka betul di bawah CBC bidang ong ya na sar la galong kepala let's say hilak ban ICT yang ini how benai baar le sesna kenapa lagi pelong dia kata kecil syak ka ba isok tu ndai tangan ni Tegada kredi di siru ya kan ni ngakwa on ya pi kilom kitam nadu kahima khadar lundo ka confederation sego baha bane shop baha berbagi ya kan ni kata na kalian kesoka ngiyadon rengkat bati dan itu ini hampir kalian di bentan kalian ujuk KMDA government kabang ni ya pet ya kini ako kejelam jomu koordinat kisah iom kaladei kapor ya kejelam megala bahkan don hakamap jom kapurtei nesu kan om tang hakamap jom kerini mending kita idon meeting khasau khasantrik idon ke way ke festival kabangin pelong hantai yang ko kadulun nong kanong khnum aira khasau khasantrik bagya kata ke penbait penbiang lu kilek na nong skoi ki khod samla jungi kiba kibiak krai sitop bagi kemi lenti bagi wan jo kibata ndai su tang na ke jelam megala nari India bak Victorious kibawan na bar jo kerindi kin boy hakate ke jeka tuna ya kasau pak san pak lo bakema bawan Victorious ngimdai bantle lada uwei Victorious uwanra pisang san hajar tengka lada san pak lo kami kami bakata ka san hajar tengka kan mau kirwan bantulut ha kajaka kajum kata tadi kejing bertoy lada mana mapingis goku ya kejing kordor jong kane kata teka bangakwa man ong haka ni kapuar kolong ya kahima khat arlundo ya ka confederation barokloy to ini penkre nda kemtau arah hajar khat tanda ka program ga bakam terpak ngin pendiari yang cipri star dorwat tambah kena gajaka ngapai ke dalam ripa dia berkat pindah yang ini ane ngakrai kambia namar ke parking kambia le ada jaka ka babia pada kalian ke sarkar ni ai ke jingira pentrek hai kata pet ye ka timing ke babia kamut ben ong tang nang bentaki para boy ngonge pingin invite ki turis ki jami bakirwan keleng kapurtei negang dia kenang maki kinrak ya ka kubor bablen ki culture item ki badon haka riboy district la pleng bandi syakeleng jok kapurtei bagai skep haka ta kapur mapi ki basa hapo ada ka riboy district nalor bakal dibuhoi distrik Latif lepas bagi ong gadei karito jom gajela kajoli kebatut dakatut batangap ladang iyo asyusyu ya kadang kabuk siap bande ya kasap kapong kajoli ya katalen kajoli kabanggingi lador lepas ngagai skem bahkan nang ladur susu kadang distrik kejauh di Parokau. Dua bayi. Dapat
masih rasa menem rasa dari pak cakmo kami kena ko sila ko orang milik tesak kata orang milik kena kena jisat ko tesak kata Ajok teman ka ade dang nang ineng ka Kani baro lukai babu itu mendai ju ilu kai long bakau berkat Dong ala ta sa bon pa wan bang Keng hen ne wa po ta kim rau ka le yo Keng hen ne wa po la ta ne tung pa wang nang